sobanukirwa n'amategeko mashya agenga cyamunara n'imyenda muri rusange kugira ngo urengere inyungu zawe. Kimwe mu bintu bibabaza ni ugushingira inyungu zawe ku itegeko ryahinduwe cyangwa ryakuweho, nko kubika umuti wataye agaciro. Usibye no kuba utakuvura, ahubwo uba wahindutse uburozi ushobora kukwica. Tekereza ingorane wahura nazo mu gihe ubumenyi ufite ku bijyanye na cyamunara bubaye bushingiye ku itegeko ritagikoreshwa. Inshuti bakunzi ba P4 TV Official, muri iki kiganiro turabasangiza ibyo amategeko agezweho ateganya ku bijyanye na cyamunara, kugira ngo niba ufite umutungo ugurishwa mu cyamunara umenye ingingo zikurengera. Niba kandi ushaka kugura cyangwa kugurisha mu cyamunara, umenye uburyo uzabungabunga inyungu zawe kugira ngo utazabihomberamo. Kugira ngo dusesengure neza amategeko agenga cyamunara, ni ngombwa gusobanukirwa inzira ziteganywa n'amategeko zose zibanziriza imihango ya cyamunara. Ni ngombwa kandi gusobanukirwa amwe mu magambo akoreshwa muri iyo nzira, cyane cyane ayakurikira: ifatirabwishyu, inyandiko mpesha, amoko y'ifatira n'uko ashyirwa mu bikorwa, gushinganisha umutungo n'ibindi. Turaza kubona uko umupangayi utishyura nyir'amazu yakoresha iri tegeko ku bikoresho byo mu nzu akiyishyura, imitungo yaburanishijwe muri gacaca ikaba itarishyurwa, n'ibindi byose birebana n'uburyo itegeko rigenga ibya cyamunara ryahujwe n'ikoranabuhanga, ingingo zo kurega abayobozi zavanyweho n'izo gufatira imitungo ifitwe na leta uko bikorwa. Impamvu aya mategeko agomba kwitonderwa ni uko hari ibyari biteganyijwe mu itegeko ryo muri 2018 ariko bikaba byaravanyweho mu ryo muri 2024. Ibindi birahindurwa n'iryo muri 2021 naryo ryahinduye byinshi ku birebana na cyamunara. Urugero, itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Ingingo y'184 yateganyaga ibihano ku muyobozi wanze gushyira mu bikorwa ibyategetswe mu rubanza. Umuyobozi wanze kubahiriza ibyategetswe mu rubanza ashobora guhamagarwa mu rukiko rwafashe icyemezo kugira ngo yisobanure ku mpamvu zamubujije kubyubahiriza, bisabwe n'umuburanyi ubifitemo inyungu. Iyo impamvu zatumye atabyubahiriza zifite ishingiro, hakurikijwe imiterere y'izo mpamvu ahabwa igihe ntarengwa agomba kubahirizamo urwo rubanza. Iyo impamvu zatumye atabyubahiriza nta shingiro zifite, cyangwa se iyo igihe cyavuzwe mu gika cya 2 cy'iyi ngingo kitubahirijwe, urukiko rugena igihano gihatira umuyobozi ubwe kubahiriza urubanza mu gihe cyose ruzaba rutararangizwa. Ikirego kireba umuyobozi wanze kubahiriza ibyategetswe mu rubanza gitangwa mu buryo bw'inyandiko nsobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe. Itegeko nimero 002/2023 ryo kuwa 22 z'ukwa 1 2024 rihindura itegeko nimero 22/2012 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Ingingo ya mbere: ibihano ku muyobozi wanze gushyira mu bikorwa ibyategetswe mu rubanza. Ingingo y'144 y'itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi nk'uko ryahinduwe rivanyweho. Ni ukuvuga ko uyu munsi ugiye kurega umuyobozi wanze gushyira mu bikorwa ibyategetswe mu rubanza, ikirego cyawe nticyakwakirwa kuko ryahindutse. Ingingo ya 112: gushinganisha umutungo. Umuntu uberewemo umwenda udashidikanywaho kandi ugejeje igihe cyo kwishyurwa, cyangwa se utinya ko uwo baburana yarigisa umutungo we agamije kuburizamo irangiza ry'urubanza, ashobora gusaba urukiko rwaregewe ko umutungo w'uwaburana ushinganishwa, cyangwa hagatangwa ingwate y'amafaranga ingana n'agaciro k'ibiburanwa kugeza igihe urubanza rw'iremezo rubaye ndakuka, cyangwa ababuranyi bahisemo kurangiza ibibazo mu bwumvikane. Icyo kirego gitangwa kandi kigafatirwa umwanzuro mu buryo bw'ibirego byihutirwa.
Ingingo ya 213 gutambamira ihinduzamutungo ry'ibintu bitimukanwa. Uberewemo umwenda wese cyangwa umuntu wese ufitemo inyungu ashobora gusaba umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka ushinzwe ubutaka ku murenge cyangwa ku karere k'aho ibitimukanwa biri kubuza umubereyemo umwenda gukora ihinduramutungo ry'ibintu bye bitimukanwa. Icyakora iyo atarigiye umwenda we mu rukiko mu gihe kitarenze ukwezi kumwe abisabye, ikibazo cye kigamije gutambamira ihinduzamutungo kiburiramo. Ingingo ya 214 inkurikizi y'ishinganishamutungo. Umutungo ushinganye uguma mu maboko ya nyirawo, ntiwemerewe kugurishwa, gutizwa cyangwa gutangwamo ingwate igihe cyose icyemezo kiwushinganisha kitaravanwaho n'urukiko cyangwa iyishyurwa ry'uwasabye ko ushinganishwa. Iyo urukiko rufashe icyemezo gishinganisha umutungo utimukanwa cyangwa rugikuyeho, ruha kopi umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka. Hashinganishwa umutungo utimukanwa, naho umutungo wimukanwa ushobora gusabirwa gufatirwa. Ingingo ya 215 ifatira. Umuntu wese ufite urubanza rwabaye ndakuka cyangwa inyandiko mpesha ashobora gusaba umuhesha w'inkiko gufatira umutungo w'umubereye w'umwenda hakurikijwe amategeko abigenga. Icyakora n'iyo urubanza rwaba rutaracibwa, umuburanyi ufite impungenge ko umutungo wimukanwa aburana ushobora kurigiswa cyangwa kwangirika ashobora gusaba ko ufatirwa bikozwe mu buryo bw'ikirego cyihutirwa. Uwaba ufite umutungo wafatiriwe awutakazaho ububasha bwose mu gihe ugifatiriwe. Icyemezo cy'ifatira kigaragaza uburyo icyafatiriwe kizacungwamo, ikiguzi cyo kubicunga, n'uzishyura icyo kiguzi ndetse n'uzabiryozwa igihe byangiritse. Ingingo ya 216 igice cy'ibintu byimukanwa kidashobora gufatirwa. Igice cy'ibintu byimukanwa gishobora gutuma ufatirwa yaberamo umutwaro abandi cyangwa leta ntigishobora gufatirwa. Kubera izo mpamvu ibintu bikurikiranye bishobora gufatirwa. Icya mbere, ibiryamwamo n'ibyambarwa bya ngombwa kuri nyiri gufatirwa n'umuryango we. Icya kabiri, ibikoresho bya ngombwa mu murimo ubeshejeho umuntu, mu mwuga cyangwa mu murimo nyiri gufatirwa n'urugo rwe babura ntibabeho. Icya gatatu, 2/3 by'ibiribwa bitunze nyiri gufatirwa n'umuryango we. Icya kane, igice cy'umushahara amategeko y'umurimo avuga ko kidafatirwa, na 1/3 cya pansiyo y'umuntu utagira ikindi yiyambaza cyatuma abaho. Ingingo ya 18 gutegekwa kugaragaza umutungo ugomba gufatirwa. Uwategetswe n'urubanza cyangwa indi nyandiko mpesha kwishyura umwenda ategetswe kugaragariza mu nyandiko umuhesha w'inkiko ushaka gufatira umutungo we aho uri hose, uko uteye n'uko ungana, no kugaragaza muri wo ukwiye guherwaho mu kwishyura. Iyo atabikoze mu gihe cy'amasaha 24 abarwa uhereye igihe abisabiwe, umuhesha w'inkiko afatira imitungo ashobora kubona, kandi mu gihe cy'igurisha ryawo akaba yahera ku uwo ari wo wose. Iyo umuhesha w'inkiko abona ko ugomba kwishyura yahishe imitungo ye, ashobora gusaba urukiko kumutegeka kuyigaragaza, akanacibwa ihazabu ingana na 5% by'agaciro k'imitungo yahishe, bitabujije indishyi n'amafaranga y'ikurikirana rubanza. Bene ibyo birego bitangwa kandi bikaburanishwa mu buryo bw'inyandiko itanzwe n'umuburanyi umwe. Ingingo ya 221 ibihano by'umuntu urigisa cyangwa uwonona umutungo ufatiriwe. Uwafatiriye ibintu by'undi, umurinzi wabyo cyangwa undi muntu wese wiba, unyereza, ukoresha, wangiza cyangwa akica ibintu azi ko byafatiriwe ashobora kubiryozwa mu manza mbonezamubano hashingiwe ku gaciro k'ibyafatiriwe. Ashobora kandi no kubikurikiranwaho mu manza nshinjabyaha mu rukiko rubifitiye ububasha. Ingingo ya 222 irangiza ry'ifatira. Ifatira rirangira iyo icya mbere ugomba kwishyurwa adohoye agasaba umuhesha w'inkiko kuvanaho ifatira mu nyandiko isumyeho n'uwishyuzwa n'uwishyurwa. Icyo gihe umuhesha w'inkiko akabikorera inyandiko mvugo. Icya kabiri, ugomba kwishyura yishyuye ku bushake
bigakorerwa inyandiko mvugo n'umuhesha w'inkiko. Icya gatatu, umutungo wafatiriwe utejwe cyamunara kugira ngo uberemo umwenda yishyurwe. Icya kane, bitegetswe n'urukiko. Ingingo ya 123, gusaba urukiko kuvanaho icyemezo cy'ifatira ryakozwe ku mutungo utarebwa n'umwenda. Nyiri ibintu byafatiriwe kandi atarebwa n'urubanza cyangwa indi nyandiko mpesha birangizwa asaba mu nyandiko umuhesha w'inkiko bifatiriye kuvanaho ifatira ku neza amaze kumwereka gihamya ko ari ibye. Iyo birenze amasaha 24 ataravanaho ifatira, ashobora gusaba kuvanaho icyemezo cy'ifatira bitabujije kuba yamuryoza indishyi. Uru rubanza ruburanishwa mu bihe biteganywa ku birego by'inyandiko nsobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe. Ingingo ya 124, abashinzwe kurangira imanza n'izindi nyandiko mpesha nabo bakurikira. Aba mbere, abahesha b'inkiko b'umwuga bashyirwaho n'iteka rya minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze. Aba kabiri, abahesha b'inkiko batarabumwuga bakurikira. Aba mbere, umuyobozi wa gereza. Aba kabiri, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari. Abahesha b'inkiko batarabumwuga harimo nanone umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, hakaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari, hakaza kandi umukozi wa leta wabiherewe ububasha na minisitiri ufite mu nshingano gukurikirana irangizwa ry'imanza. Hazamo kandi abakozi b'ibiro by'ubutabera bishinzwe kugira inama abaturage babiherewe ububasha. Hakaza kandi abandi babihererwa ububasha n'amategeko. Ingingo ya 125 nayo yarahinduwe uko itegeko rishya ryo mu mwaka wa 2021 ribiteganya. Ingingo ya 2, ububasha bw'umuhesha w'inkiko. Ingingo ya 125 y'itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi ihinduwe ku buryo bukurikira. Umuhesha w'inkiko afite ububasha bukurikira. Ububasha bwa mbere, gushyikiriza inyandiko n'ibyemezo by'inkiko aho bireba. Ubwa kabiri, guhamya ko inyandiko mpesha zujuje ibisabwa kugira ngo zirangizwe. Ubwa gatatu, guhamya ibyabaye yiboneye abisabwe n'uwifuza ko bikorerwa inyandiko mvugo. Ubwa kane, gufata icyemezo cy'ifatira no gukora inyandiko mvugo. Ubwa gatanu, kugena uburyo bwo gucunga umutungo wafatiriwe. Gatandatu, kugurisha muri cyamunara no gukora raporo yayo. Karindwi, gukora ibindi biteganywa n'itegeko. Ku ngingo ya 126 turasanga uburyo abahesha b'inkiko barengerwa mu nshingano zabo. Umuhesha w'inkiko ntakumirwa mu nshingano ze. N'iyo inzugi zifunze cyangwa banze gufungura ku bushake, yitabaza inzego z'umutekano agafungura ku ngufu. Ashobora kandi kuziyambaza iyo abona ashobora kugirirwa urugomo. Umuhesha w'inkiko ugiriwe urugomo urwo ari rwo rwose akora umurimo ashinzwe, yandika inyandiko mvugo igaragaza urugomo yakorewe, ababikoze, ababibonye n'igihe byabereye. Dosiye akayishyikiriza ubugenzacyaha. Ku ngingo ya 228, gufatira umutungo w'ugomba kwishyura uri mu maboko ya leta cyangwa imiryango yigenga cyangwa ibigo bya leta bifite ubuzima gatozi. Umutungo w'ugomba kwishyura uri mu maboko ya leta ufatirwa mu maboko y'urwego rwa leta ubucunga bikamenyeshwa intumwa nkuru ya leta. Naho umutungo w'ugomba kwishyura uri mu maboko y'umuryango wigenga cyangwa ikigo cya leta gifite ubuzima gatozi ugafatirwa mu maboko yacyo bikamenyeshwa abahagarariye iyo miryango cyangwa ibyo bigo. Abo bantu bashyira umukono wabo kuri iryo menyesha. Ku ngingo ya 129 turasangamo ifatira ngaruzamutungo. Ifatira ngaruzamutungo ni uburyo nyiri umutungo wimukanwa uri mu maboko y'undi akoresha kugira ngo awushinganishe bityo woye kononekara mu gihe agitegereje kuwusubirana. Iyo ugomba kwishyurwa afite inyandiko mpesha, asaba umuhesha w'inkiko kumuhesha umutungo we ako kanya. Iyo ugomba kwishyurwa adafite inyandiko mpesha, asaba umuhesha w'inkiko kuwufatira, ariko mu gihe kitarenze amasaha 48 agatanga ikirego mu rukiko rw'ibanze ruri hafi kugira ngo abone uburenganzira busesuye ku mutungo washinganishijwe. Icyo kirego kiburanishwa mu bihe biteganyirijwe ibirego byihutirwa. Iyo urubanza rwa burundu rwemeye,
uburenganzira bw'ugaruzi bye, aho gutegeka ko babiteza cyamunara gutegeka ko bisubizwa nyirabyo kandi uko byari bimeze mbere. Ifatira ngaruzamutungo rikoreshwa igihe cyose umuntu afite uburenganzira bwo gukurikirana icye no kukigarura vuba, nk'iyo cyibwe, cyatakaye, cyanyerejwe, cyahawe undi muntu, cyakoreshejwe atabyemeye, igihe ugurisha ibihererekanywa adahereye ko yishyurwa, cyangwa iyo ibintu biri mu nzu bibereye ingwate yayivanywemo nyirayo atabyemeye. Ingingo ya 130 ifatira ry'ibintu by'umugenzi. Iyo ukubereyemo umwenda ari umugenzi mu karere agusanzemo kandi mudatuye mu karere kamwe, ushobora gusaba umuhesha w'inkiko gufatira ibintu bye afite muri urwo rugendo iyo ufite inyandiko mpesha. Iyo nta nyandiko mpesha iriho, umuhesha w'inkiko ashobora guhita afatira ibyo bintu, ariko mu gihe kitarenze amasaha 48 uberewemo umwenda agatanga ikirego cy'iremezo mu rukiko rubifitiye ububasha kugira ngo hemezwe umwenda aberewemo. Iryo fatira rigumaho keretse iyo muri urwo rubanza uwafatiriwe asabye ko bivaho akabyemererwa n'urukiko. Urubanza rwa burundu ku kirego cy'iremezo rutuma ifatira rihinduka ifatira bwishyu iyo uwareze atsinze. Ku ngingo ya 231 ifatira ry'ibyimukanwa by'utishyuye ubukode. Iyo ukodesha inzu, umurima cyangwa ibindi bintu yanze kwishyura ubukode, nyir'umutungo ukodeshwa ashobora gusaba umuhesha w'inkiko gufatira ibintu byimukanwa, ibihingwa cyangwa ibindi biri muri uwo mutungo by'ukodesha ndetse n'ibyakuwe atabyemeye. Ubwo bubasha buhabwa kandi uwakodesheje nawe agakodesha abandi ariko ntibamwishyure. Akimara gusaba umuhesha w'inkiko gufatira uberewemo umwenda, agomba guhita atanga ikirego cy'iremezo mu rukiko rubifitiye ububasha mu gihe kitarenze amasaha 48 kugira ngo hemezwe umwenda aberewemo. Iryo fatira rigumaho keretse iyo muri urwo rubanza uwafatiriwe asabye ko rivaho akabyemererwa n'urukiko. Urubanza rwa burundu ku kirego cy'iremezo rutuma ifatira rihinduka ifatira bwishyu iyo uwareze atsinze. Bene urwo rubanza ruburanishwa mu buryo bw'ikirego cyihutirwa. Ku ngingo ya 132 turasangamo ifatira ry'umwenda w'ubucuruzi. Umuntu wese cya mbere ufite urwandiko rw'ubucuruzi rutegeka urimo umwenda kwishyura. Kabiri, ufite urwandiko rw'amasezerano y'ubwishyu. Gatatu, ufite sheke itazigamiwe. Kane, uberewemo umwenda ushingiye ku gikorwa cy'ubucuruzi. Ubusobanuro: ashobora gusaba umuhesha w'inkiko gufatira ibintu by'umubereyemo umwenda amaze kugenzura agaciro k'inyandiko zavuzwe haruguru no guhamya ko umwenda utishyuriwe. Mu gihe kitarenze amasaha 48 uberewemo umwenda agomba kandi kuba yagejeje ikirego cy'iremezo mu rukiko rubifitiye ububasha kugira ngo hemezwe umwenda aberewemo. Ifatira rivugwa mu gika cya kabiri cy'iyi ngingo rigumaho keretse iyo muri urwo rubanza uwafatiriwe asabye ko rivaho akabyemererwa n'urukiko. Urubanza ku kirego cy'iremezo rutuma ifatira rihinduka ifatira bwishyu iyo uwareze atsinze. Bene urwo rubanza ruburanishwa mu buryo bw'ibirego byihutirwa. Ku ngingo ya 133 y'iri tegeko, ifatira ry'umutungo utimukanwa usangiwe n'abantu benshi. Iyo umutungo utimukanwa usangiwe n'abantu benshi, uberewemo umwenda abanza kuregera urukiko ngo rutegeke ko ugabanywa cyangwa ko ugurishwa. Ibivugwa mu gika kibanziriza iki ntibireba umutungo w'abashyingiranywe mu buryo bw'ivangamutungo rusange, keretse umwe muri bo agaragaje ko impamvu zatumye habaho ifatira batari bazumvikanyeho. Icyakora impamvu zigaragazwa ntizireba uburyozwe budashingiye ku masezerano. Ikirego gisaba kugabanya cyangwa kugurisha umutungo utimukanwa wafatiriwe usangiwe n'abantu benshi gitangirwa rimwe n'ikirego gisaba kugena agaciro k'uwo mutungo no kugena impuguke n'igihembo cyayo. Iki kirego gitangwa kandi kikaburanishwa hakurikijwe inzira z'ibihe biteganyirizwa ku kirego cyihutirwa. Icyiciro cya kabiri: irangiza rya burundu ry'urubanza ryabaye itegeko n'iry'izindi nyandiko mpesha. Ingingo ya 241: igisobanuro n'amoko y'inyandiko mpesha.
inyandiko mpesha ni inyandiko zishingiye ku byemezo by'inzego zibifitiye ububasha cyangwa byemeranyijweho n'abo bireba, zishobora kurangizwa ku gahato zimaze kugenzurwa no kwemezwa n'umwanditsi w'urukiko cyangwa undi mukozi ubifitiye ububasha. Inyandiko mpesha ni izi zikurikira: ya mbere, imanza zaciwe n'inkiko; ya kabiri, ibyemezo by'abacamanza; gatatu, imanza z'inkiko nkemurampaka; kane, imyanzuro ya komite y'abunzi; gatanu, inyandiko mvaho zirimo ingingo zemerera uberewemo umwenda kugurisha icyagwatirijwe bitagombye urubanza; gatandatu, amasezerano yo kwikiranura yakorewe imbere ya noteri; karindwi, inyandiko y'ubwumvikane iriho umukono w'impande zombi n'ubwunzi byakorewe hanze y'urukiko; munane, inyandiko mvaho n'imanza z'inkiko zo mu mahanga abacamanza bo mu Rwanda babifitiye ububasha bemeye ko ziharangirizwa; icyenda, izindi nyandiko zishyirwaho n'amategeko. Turebe ingingo ya 242, inyandiko mpuruza. Inyandiko mpuruza ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyemejwe mu nyandiko mpesha zavuzwe mu ngingo ya 241 y'iri tegeko bishobora guhita bishyirwa mu bikorwa ku neza cyangwa ku ngufu za leta. Imiterere y'inyandiko mpuruza igenwa n'iteka ya Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze. Ingingo ya 243, gutesha agaciro inyandiko mpuruza. Iyo inyandiko mpesha ishyizweho inyandiko mpuruza bitari bikwiye, umuburanyi wese ubifitemo inyungu ashobora gusaba mu nyandiko perezida w'urukiko rwashyizeho inyandiko mpuruza kuyitesha agaciro. Inyandiko isaba gutesha agaciro inyandiko mpuruza igomba kumenyeshwa abarebwa n'ikibazo bose. Abarebwa n'ikibazo bose bafite iminsi 5 yo kuba bagira icyo bavuga ku nyandiko isaba gutesha agaciro inyandiko mpuruza. Mu masaha 48 nyuma y'igihe kivugwa mu gika cya 2 cy'iyi ngingo, perezida w'urukiko cyangwa uwo yabihereye ububasha ashingiye ku nyandiko yashyikirijwe afata icyemezo gisobanuye impamvu gishingiyeho. Icyemezo cya perezida ku bijyanye no gutesha agaciro inyandiko mpuruza ni icyemezo cy'ubuyobozi. Ingaruka z'urubanza rubaye itegeko cyangwa indi nyandiko mpesha. Turebere hamwe ingingo ya 244, irangizwa ry'imanza n'izindi nyandiko mpesha n'ifasi zirangirizwamo. Urubanza rubaye itegeko cyangwa indi nyandiko mpesha biba bishobora guhita birangizwa kugira ngo ibyo byemeza bishyirwe mu bikorwa. Imanza zaciriwe mu Rwanda n'izindi nyandiko mpesha zahakorewe zishobora kurangirizwa mu ifasi ya Repubulika y'u Rwanda yose, nubwo irangiza ryazo ritabera mu ifasi y'urukiko rwaciye izo manza cyangwa mu karere izo nyandiko zakorewemo cyangwa zandikiwemo. Ingingo ya 245, ingaruka ku mutungo w'ugomba kwishyura. Kuva urubanza rubaye itegeko cyangwa hasohotse indi nyandiko mpesha, imitungo itimukanwa y'uwatsinzwe iba ishinganishijwe ku bw'itegeko kugira ngo izavemo ubwishyu bw'ugomba kwishyurwa. Umuhesha w'inkiko ashingiye ku bivugwa muri iyi ngingo kandi nta rundi rubanza rubaye, ashobora gukora ifatira ry'imitungo yimukanwa kugira ngo itarigiswa. Ishinganisha rivaho ku mpamvu zimwe nk'izifatira nk'uko ziteganywa mu ngingo ya 222 y'iri tegeko. Ingingo ya 246, ingaruka zo kurenga ku mategeko agenga ibyashinganishijwe. Uwatsinzwe urubanza wirengagije ibivugwa mu ngingo ya 245 y'iri tegeko, igikorwa akoze cyose ku mutungo ushinganishijwe cyangwa ufatiriwe kibipfabusa kandi ntigihagarika umuhesha w'inkiko kurangiza urubanza. Muri icyo gihe uwatsinzwe urubanza acibwa 5% by'umwenda yagombaga kwishyura, agashyirwa mu isanduku ya leta nta rundi rubanza rubaye. Umuhesha w'inkiko abikorera inyandiko mvugo. Ingingo ya 247, irangiza ry'urubanza cyangwa indi nyandiko mpesha ku bushake mu gihe cy'iminsi 30 kuva urubanza rubaye itegeko cyangwa hasohotse indi nyandiko mpesha. Uwatsinzwe yegera uwamutsinze amumenyesha uburyo yifuza gushyira mu bikorwa iby'icyo cyemezo cy'urukiko cyangwa indi nyandiko mpesha bitegeka kugira ngo babyumvikaneho. Ugomba kwishyura kandi ategetswe kugaragaza umutungo we ushobora kuvanwamo ubwishyu binyuze muri cyamunara igihe atubahirije amasezerano,
akanagaragaza urutonde n'uburyo byakurikiranywa mu kubigurisha. Iyo bumvikanye, ayo masezerano afatwa nk'inyandiko mpesha, agatangazwa ku rubuga rw'imanza zirangizwa n'uwatsinzwe cyangwa umuhesha w'inkiko. Ingingo ya 148, ingaruka zo kutubahiriza ibyumvikanyweho cyangwa kutagaragaza ubushake bwo kumvikana. Iyo amasezerano avugwa mu ngingo 243 y'iri tegeko atubahirijwe uko yakabaye, urubanza cyangwa indi nyandiko mpesha birangizwa ku ngufu za leta hifashishijwe umuhesha w'inkiko kugira ngo uberewemo umwenda yishyurwe. Imitungo y'ugomba kwishyura itezwe cyamunara kugira ngo ivanwe mu bwishyu harundi urubanza rubaye. Nako bigenda iyo mu minsi 30 ivugwa mu ngingo 147 y'iri tegeko uwatsinzwe atigeze yegera uwamutsinze ngo bumvikane uburyo azamwishyura. Ingingo ya 149, gusaba kurangiza urubanza cyangwa indi nyandiko mpesha ku gahato. Iyi minsi 30 ivugwa mu ngingo ya 147 y'iri tegeko ishize nta bwumvikane bubaye, uwatsinze yiyambaza umuhesha w'inkiko amusaba kumwishyuriza. Umuhesha w'inkiko ahita akora inyandiko mvugo yifatira bwishyu mu gihe kitarenze iminsi 10, mu gihe kitarenze iminsi 10 y'akazi, igaragaza urutonde, ubwoko n'imiterere y'ibintu bizagurishwa muri cyamunara. Iyo nyandiko mvugo igatangazwa ku rubuga rw'imanza zirangizwa. Ingingo ya 151, ufite ububasha bwo guteza cyamunara. Guteza cyamunara bikorwa n'umuhesha w'inkiko. Ingingo ya 152, iyi ngingo yahinduwe n'itegeko ryo muri 2024. Itegeko rishya ribiteganya gutya: ku ngingo ya 2, gukora igenagaciro ry'ibyafatiriwe. Ingingo ya 152 y'itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza mbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi nk'uko ryahinduwe. Ihinduwe ku buryo bukurikira: uburyo bwa mbere, umuhesha w'inkiko umaze gukora inyandiko mvugo yifatira bwishyu akoresha igenagaciro ry'imitungo yafatiriwe mu gihe kitarenze iminsi 15 yifashishije impuguke ahawe n'urugaga rw'abakora umwuga w'igenagaciro ku mutungo utimukanwa mu Rwanda. Raporo y'igenagaciro akayishyikiriza nyir'umutungo ufatiriwe, uwishyuzwa n'uwishyuza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari umutungo uherereyemo. Iyo raporo y'igenagaciro itangazwa ku rubuga rw'imanza zirangizwa. Uburyo bwa kabiri, uwishyuza, uwishyuzwa na nyir'umutungo utezwa cyamunara bafite uburenganzira bwo kunyomoza igenagaciro rivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo mu gihe kitarenze iminsi 15 ibarwa uhereye ku munsi bamenyesherejweho raporo y'igenagaciro, bifashishije impuguke bahawe n'urugaga rw'abakora umwuga w'igenagaciro ku mutungo utimukanwa mu Rwanda. Uburyo bwa gatatu, iyo habayeho igenagaciro rinyomoza, umuhesha w'inkiko yemeza igiciro mpuzandengo ashingiye ku gaciro katanzwe n'abagenagaciro bose. Ingingo ya 153 nayo yahinduwe n'itegeko ryo mu 2024 kuko itegeko rishya ribiteganya. Ku ngingo ya 3, itangazwa rya cyamunara. Ingingo ya 253 y'itegeko nimero 22/2012 yo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi nk'uko ryahinduwe. Ihinduwe ku buryo bukurikira: uburyo bwa mbere, itangazo rya cyamunara ritangazwa mu bihe bikurikira: iyi minsi 15 yagenewe kunyomoza igenagaciro ryakoreshejwe n'umuhesha w'inkiko ku mutungo ugomba kugurishwa mu cyamunara iteganywa mu gika cya 2 cy'ingingo ya 152 y'iri tegeko irangiye nta nyomoza rikozwe, umuhesha w'inkiko atangaza cyamunara mu gihe kitarenze amasaha 48. Iyo habayeho igenagaciro rinyomoza iryakoreshejwe n'umuhesha w'inkiko ku mutungo ugomba kugurishwa mu cyamunara, umuhesha w'inkiko atangaza cyamunara mu gihe kitarenze amasaha 48 abarwa uhereye igihe yemereje igiciro mpuzandengo kivuga mu gika cya 3 cy'ingingo ya 252 y'iri tegeko. Uburyo bwa kabiri, itangazo rya cyamunara rigaragaza umutungo ugomba gutezwa cyamunara, umwirondoro wa nyir'umutungo utezwa cyamunara, umwirondoro w'uwishyuza, impamvu ya cyamunara, aho umutungo uherereye, agaciro k'umutungo ugurishwa n'ingano y'ingwate y'ipiganwa. Mu gihe ingwate isabwa ko
konti yishyurirwaho ingwate y'ipiganwa. 154 gutambamira cyamunara. Uvuga ko ibintu byafatiriwe byose cyangwa bimwe muri ibyo ari ibye ashobora kubuza kubigurisha, atanga ikirego cyihutirwa mu rukiko rw'ibanze rw'aho ibyafatiriwe biri cyangwa mu rukiko rw'ubucuruzi iyo ibifatirwa biri mu rwego rw'ubucuruzi, bikamenyeshwa uwafatiriye n'uwafatiriwe ibintu n'ushinzwe kugurisha ibintu muri cyamunara nibura mbere y'uko igurisha rirangira. Ikirego gikorwa mu buryo bw'umwanzuro ukubiyemo ibimenyetso bigaragaza ko ibyo bintu ari ibye koko. Urukiko ruburanisha icyo kirego mu gihe kitarenze amasaha 48 ruregewe, uwafatiriye n'uwafatiriwe ibintu n'ushinzwe kugurisha ibintu muri cyamunara bahari, ugafata icyemezo mu gihe kitarenze amasaha 24. Iyo uvuga ko ibintu ari ibye atsinzwe, acibwa ihazabu mbonezamubano y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 200 ariko atarenze ibihumbi 500, bitabujije indishyi n'amafaranga y'ikurikirana rubanza ishobora guhabwa uwatewe igihombo wese muri urwo rubanza. Nyiri ibintu byafatiriwe nawe ashobora gusaba indishyi akazihabwa iyo bigaragaye ko ibyafatiriwe ari ibye. Ingingo ya 155 nayo yarahinduwe mu itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo itegeko rishya ribiteganya. Ingingo ya 3 uburyo icyamunara gikoreshwa. Ingingo ya 155 y'itegeko nimero 22/2018 yo ku 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza mbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi ihinduwe ku buryo bukurikira. Cyamunara ikorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga mu buryo bukurikira. Uburyo bwa mbere, umuhesha w'inkiko atangaza akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga ryabugenewe igiciro mfatizo gihwanye n'agaciro katanzwe n'igenagaciro rivugwa mu ngingo ya 152 ry'itegeko. Wifuza gupiganwa ujuje ibisabwa yuzuza ahabigenewe uburyo bw'ikoranabuhanga igiciro atanze kuri uwo mutungo. Amazina ye n'igiciro atanze bibikwa mu ibanga kugeza igihe cyagenwe cyo gutangaza ibiciro. Uburyo bwa gatatu, iyo igihe cyagenwe cyo gutangaza uwatsindiye cyamunara kigeze, uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa burafunguka. Ibiciro byatanzwe n'amazina y'abapiganwe biragaragarizwa uwapiganwe, ugurisha, uwishyuzwa, nyir'umutungo w'uwishyuza. Uburyo bwa kane, igiciro cyatanzwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bwabugenewe n'upiganwa atujuje ibisabwa n'imfabusa. Ku buryo bwa gatanu, iyo igihe cyagenwe cyo gutangaza uwatsindiye cyamunara kigeze, uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa burafunguka. Uwatanze igiciro gisumba ibindi mu biciro byatanzwe n'utangazwa nk'uwatsindiye cyamunara agomba kwishyura no kohereza inyemezabwishyu yuzuza inyandiko yabugenewe mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gihe kitarenze amasaha 72. Iki gihe kibarwa uhereye ku isaha yamenyesherejweho ko ari we watsindiye cyamunara. Uburyo bwa gatandatu, iyo igihe kivugwa mu gace ka 5 k'ingingo kirangiye, uwatsindiye cyamunara atishyuye, umutungo ugurishwa usubizwa mu cyamunara. Uburyo bwa karindwi, iyo abapiganwa barenze umwe batanze ibiciro bingana bisumba ibindi biciro byatanzwe, uwinjije igiciro mbere mu buryo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa niwe utangazwa nk'uwatsindiye cyamunara. Iyo atishyuye mu gihe kivugwa mu gace ka 5 k'ingingo, uwo banganya igiciro wamukurikiye mu kwinjiza igiciro mu buryo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa n'utangazwa nk'uwatsindiye cyamunara, nawe akubahiriza igihe cy'amasaha 72 abarwa uhereye ku isaha yamenyesherejweho ko ari we watsindiye cyamunara. Ni nako bigenda iyo ukurikiyeho atishyuye. Iyo nta n'umwe mu batanze ibiciro bingana bisumba ibindi wishyuye, umutungo ugurishwa usubizwa mu cyamunara. Ibiciro byatanzwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bikomeza kugira agaciro kugeza cyamunara irangiye. Nyir'umutungo cyangwa ufatiriye umutungo, uwafatiriye umutungo cyangwa uwishyuza afite uburenganzira bwo kwanga igiciro kinini cyatanzwe ku nshuro ya mbere no ku nshuro ya kabiri mu gihe kitagejeje kuri 75% by'agaciro fatizo. Ku nshuro ya gatatu, umutungo utezwa cyamunara wegukanwa n'upiganwa watanze igiciro gisumba ibindi biciro byatanzwe
ku nshuro zose z'ipiganwa cyangwa cyabonetse. Mu gihe cya cyamunara, nyir'umutungo cyangwa uwafatiriye umutungo cyangwa uwishyuza umwenda afite uburenganzira bwo kwishakira abaguzi bashobora gupiganwa binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa. Iteka rya Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze rigena imiterere, imicungire n'imikoreshereze y'uburyo bw'ikoranabuhanga mu irangiza ry'inyandiko mpesha n'uburyo bukoreshwa mu gihe uburyo bw'ikoranabuhanga budakora, bikanatangazwa kuri radiyo cyangwa mu binyamakuru byandikwa bikorera mu Rwanda. Iyo hari umutungo utimukanwa, itangazo rya cyamunara rimanikwa ku biro by'akagari aho umutungo uherereye. Ibintu byafatiriwe ntibishobora kugurishwa muri cyamunara mbere y'iminsi 7 cyamunara itangajwe. Ingingo ya 156, iyimurwa ry'umunsi wa cyamunara. Iyo imitungo yafatiriwe itagurishijwe ku munsi wa cyamunara, umuhesha w'inkiko ashyiraho undi munsi wa cyamunara akawutangaza akurikije ibivugwa mu ngingo ya 153 y'iri tegeko. Iyimurwa ry'umunsi wa cyamunara ikorerwa raporo igaragaza impamvu yaryo n'umunsi ryimuriweho, igatangazwa ku rubuga rw'imanza zirangizwa. Iyo cyamunara yimuwe ikorwa mu gihe kitarenze iminsi 7 uhereye ku munsi cyamunara yimuriweho. Turebe ku ngingo ya 157 y'iri tegeko. Cyamunara ku bintu byinshi bitimukanwa cyangwa ibintu byinshi by'ikintu kimwe kitimukanwa gishobora kugurishwa ibice. Igihe hafatiriwe ibintu byinshi bitimukanwa cyangwa ibice byinshi by'ikintu kimwe kitimukanwa gishobora kugurishwa ibice, urimo umwenda wafatiriwe ibintu aba afite ububasha bwo kubwira ugurisha mu cyamunara uko azakurikiranya ibintu bye biterwa cyamunara. Cyamunara igenda ikorwa kuri buri mutungo cyangwa kuri buri gice cy'umutungo hakurikijwe uko umwenda ungana, ikarangizwa n'uko habonetse amafaranga ahagije yo kwishyura umwenda wose nk'uko wemejwe n'urubanza cyangwa indi nyandiko mpesha, hongeweho amafaranga yakoreshejwe kurangiza urubanza cyangwa ashoboye kubikona atagizwe umukene ngo abe n'umuzigo leta. Kutagurisha umutungo bivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo ntibireba umutungo watanzweho ingwate. Ingingo ya 160, guhagarika no gutesha agaciro cyamunara. Umuntu wese ubifitemo inyungu ashobora gusaba urukiko rw'ibanze rw'aho cyamunara igomba kubera kuyihagarika iyo icya mbere hatubahirijwe amategeko agenga ishinganisha, ifatira n'itangazwa rya cyamunara. Cya kabiri, umutungo ugomba kugurishwa udashobora kugurishwa kubera ubukene bwa nyirawo nk'uko biteganywa mu ngingo ya 159 y'iri tegeko. Cya gatatu, hari ikimenyetso kidashidikanywaho kigaragaza ko umutungo ugiye kugurishwa atari uw'uryoshyezwa kwishyura. Izi mpamvu ni nazo zishingirwaho mu kirego gisaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe. Usaba gutesha agaciro cyamunara ashobora no kurega umuhesha w'inkiko muri urwo rubanza iyo hari ibyo ashaka kumuryoza. Ikirego gisaba gutesha agaciro cyamunara gitangwa mu gihe kitarenze iminsi 15 uhereye umunsi cyamunara yabereyeho. Ibirego bivugwa muri iyi ngingo bitangwa kandi bikaburanishwa mu bihe by'ibirego byihutirwa. Guhagarika no gutesha agaciro cyamunara ku mutungo igurishwa hashingiwe ku cyemezo cyo kugurisha ingwate cyatanzwe n'umwanditsi mukuru. Bisabwa umwanditsi mukuru atanga igisubizo kitarenze iminsi 3 y'akazi. Iyo hari utishimiye igisubizo cy'umwanditsi mukuru cyangwa udahawe igisubizo mu gihe kiteganywa muri iki gika, abitangira ikirego mu rukiko rw'ubucuruzi hakurikijwe ibivugwa muri iyi ngingo mu gihe kitarenze iminsi 5 y'akazi uhereye igihe yamenyeye icyo gisubizo. Ingingo ya 161, iyi nayo yarahinduwe mu itegeko ryo muri 2021. Itegeko rishya ribiteganya gutya. Ingingo ya 4, inyandiko y'igurisha n'uburyo bwo kwishyura mu cyamunara. Ingingo ya 161 y'itegeko nimero 22/2018 yo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi ihinduwe ku buryo bukurikira. Umuhesha w'inkiko ushinzwe guteza cyamunara akora inyandiko y'igurisha mu cyamunara.
kopi y'inyandiko mvaho y'igurisha igahabwa uwaguze amaze kugaragaza icyemezo cy'ubwishyu cy'igiciro cyemejwe muri iryo gurisha. Uwaguze umutungo mu cyamunara awegukana amaze kwishyura kandi ashobora kuwandikisha ku izina rye amaze kugeza ku rwego rubishinzwe kopi y'inyandiko mvaho yemeza ubugure. Iyo uwaguze amaze kwishyura, umuhesha w'inkiko ahita yishyura uberewemo umwenda, agashyira ubwishyu kuri konti yamumenyesheje, itaboneka agashyirwa kuri konti yagenwe na minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze, nayo ishyirwaho ayarenze muri iyo cyamunara. Umuhesha w'inkiko niwe wishyuza amafaranga y'icyo amaze kugurisha. Iyo atayishyuje kandi ntiyongere kubikigurisha, niwe ubazwa icyo kiguzi. Amafaranga yose yakoreshejwe kuva mu ifatira kugeza cyamunara ibaye yishyurwa na nyiri umutungo igurishwa, akavanwa mu giciro cy'ibyagurishijwe. Ingingo ya 138, ihanwa ry'umuhesha w'inkiko utubahirije inshingano ze. Umuhesha w'inkiko utubahirije inshingano ze cyangwa utazubahirije mu bihe biteganywa n'amategeko ahanishwa ihazabu mbonezamubano y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi 100 kugeza ku bihumbi 200, bitabujije uwabikoze kuba yacibwa indishyi zikwiye umuburanyi warenganyijwe n'iryo kosa n'ibindi bihano biteganywa n'amategeko. Bene ibi biregerwa urukiko rw'ibanze rw'aho umutungo wafatiriwe uherereye cyangwa urukiko rw'ubucuruzi mu gihe harangizwa urubanza cyangwa izindi nyandiko mpesha zerekeranye n'ubucuruzi. Ku bijyanye na gacaca, mu itegeko rishya rya 2024 ingingo ya 4 ibigomba kubahirizwa mbere y'ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyerekeranye n'umutungo. Igitegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, n'iz'ubucuruzi, n'iz'umurimo, n'iz'ubutegetsi nk'uko ryahinduwe, ryongewemo ingingo ya 178 ku buryo bukurikira. Ingingo ya 178 bis ibigomba kubahirizwa mbere y'ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyerekeranye n'umutungo. Mbere y'uko icyemezo cyerekeranye n'umutungo wononwe cyangwa wasahuwe cyafashwe n'urukiko gacaca gishyirwa mu bikorwa, kibanza gushyirwaho inyandiko mpuruza n'urukiko rw'ibanze rwo mu ifasi y'aho urubanza rwabereye, bimaze kwemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari k'aho urubanza rwabereye, mu nyandiko ishyikirizwa perezida w'urwo rukiko. Ingingo ya 5 ikemurwa ry'impaka zivutse mu irangizwa ry'urubanza rwaciwe n'urukiko gacaca. Itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo, n'iz'ubutegetsi nk'uko ryahinduwe, ryongewemo ingingo ya 128 iteye ku buryo bukurikira. Ingingo ya 178 ikemurwa ry'impaka zivutse mu irangizwa ry'urubanza rwaciwe n'urukiko gacaca. Impaka zivutse mu irangizwa ry'urubanza rwaciwe n'inkiko gacaca zikemurwa n'urukiko rw'ibanze rwarushyizeho inyandiko mpuruza cyangwa rw'aho cyamunara yabereye, hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko abigenga. Icyemezo gifashwe muri izo mpaka kijuririrwa inshuro imwe. Hari byinshi tutavuze ku buryo wiyandikisha ku rubuga rushyirwaho za cyamunara n'uburyo wabikurikirana utiyandikishije. Hari igitekerezo ushaka kutugezaho, wakoresha telefone 079 08 58 217. Duhe comment, like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.